ایوار باش تماشاوان دلال ایوار باش کردن آناتولیه دم دوران در باز بو ام دیسا برنامه که نو دا المالا و میوانه ونه بخیراتن ددکمونگی سلامتن همه هیرو از هیرو به میوانه خی قدر بلند وزانا تیلرا اول پامنه همه صحبته که لسر دستانا قامش قل بکن دناف کردن آناتولی ناوین دا ملودیا قامش قل و بچند ستران دم و تفهف دوه جبوه از اولا رژی رجا بکم ما دنگ بلورج که بدن سر اکرانه ام ما اون زمان اورجینال اوه اوه اره ملودی وای آتیلا تو بخیراتی سر چاوا مالا چرا علاقه دیگه تورنتی سلامتی والا رندنی سلاف ریز تماشا نمی سر زندیل مسیر دکنی والا رندنی işte مکاربون او بچه زحمت به ایراجازش بیم ایساجی جبو کلتره جبو دا جبو کردمی آناتولی ناوین از هر دم می آمده مجرا مالا تاور بیجی مالا تاور بیجی تماشاوانان عزیز دستان قامش خل حرم آناتولی ناوین لنافچه یوناقی آتی جیاندن حکاتا دلگرتنا ایوینداریا عاشقبونا خنتو و مرجع خانمه ده زانون که رحمتی آپه عثمان علابای بناو خی به محلاز خی جوریکی یا جهوارکی یکم جارا او دستان براف کری و نویساندیه کوارا بیرنبونه دست نویس وی گرتی او ده حجمارا یکمین دا بلاف کریه به کرمانجه زراوه دستانه دوناو کردن حرم دا نوانا دولی ناوین دا جه یوناقه دا حتی قرشیره چورمه کردن آنقره خونیه اقصارای قرشیره دا گلک ده ناسین لداواتا لشیناهی ها به بلوره به زرنه تلی خستن از تخازم به مناسبته رحمتی که عثمان ببیر بینم او عثمان علابای ده سال 1933 دا لگنده سینا شوشه یوناقه گردیو یوناقه خاطی دونه ایورز کوی انستیتوسی یعنی وی دمه او مکتبا ماموستا بو او خلاص کریه پاشه دناو تیپه دا ترکی işçi partisi da kar kiriye sempatizan Riya Azadi biye de gelek kuwaren Riya Azadi û TKSP da
وره واندا نویسین وی هاتنا بلاف کرن د سال 1992 دا لإستانبول دما کورد قاو هات آوا کرن اوج یک دمزراناره کورد قاویه او لداوی بوبو نویسکار کوارا بیرنابونه لمقابل د سال 1980 دا به قریزا دل وفات کر چون رحمت خودی رحمت خودی لی بیبه جی خد جنت به انشاءالله مالباتا عثمان علابای دست نویس نوی د سال 1921 دا لالمانیه وک پرتوک چاپ کردن و بلاف کردن گشتاندن ما مالا که کنان و بهرام علابای و مالباتا وان ساقبه دست نویس نوی همو işte destan helbest stranên galerî kilamên şîne kevne şopî û lîstik divê kitabê de cî dikirin ew amade kirine û ji me re gelek başî hatî çap kirin ew kitap bi aliyê Birêz İhsan Türkmen ve hatiye redakte kirin û amade kirin na berga kitabê jî hata ser ekranê ew kitap 215 rûpelin sayfe ne û kurmancı hatiye çap kirin ew mesela wenge em na werin ser sohbeta xwe kek atîla destana qamişa qul hekata wê çi destan me got li Yûnaqê çêbî lê berva Polat Hîsarê berva Haymanê kurê mangal çê mangal daxidûne berva wir hatiye tu tenge bikanî ji me re behsa bikî Erê hava Muzaffer bawarım internetim biçik problem em nizanim li ba min caja daviste. ba min tu problem tune Yavaş. Ji pêşê her tiştekî em rahmet ji Xwedê rahmet didim Mam Osman Alabay. Tiştekî baş me re îştiye yanî ji neslê warî re îştiye. Ji bo Xwedê rahmeta xwe bîde. Na va destana yani çeroka qamışê qil li aliyê me reşiyan, li aliyê Cembegan, li aliyê Têrkan, Kurdên Ankarê, Kırşehirê, Konyê gelek millet dizane ji bahs yani cî dizanin çeroka lê çebûna destan yani çebûna çerokê li aliyê naberê Çeltik yani bajarekî girêdeyê Konyê û bajarekî girêdeyê Sivrihisar dibê Tirkî girêdeyê ve Eskişehirê. Li wê aliyê çedibe nêzîka tüfekçi yani bi Kurdî dibin Melsefa. Çeme Sakarya li wê aliyê heye çeme Sakarya û dirêjbûna wî bi hezarê nizanim bi çi qese qamış heye mezin heqet lûr derbas dibe me weng bîst ya weng eslî min pirsa min û min weng bîst dema Alişîr yani eşîrê mîre eşîrê Cambega erê mîre eşîrê Cambega li wê wextî herbek çêdir li derê en gelek dibin herba Yunana yani Yunan muharebesi dibêjin li wexta Mangal dağı ew dereng e 1922 ew dereng e na car an war dibin li gor qayîdên kek rahmetî Osman Alabay va hekata va destana destpêka sed sala dew nihada yani 19. yüzyıl başında wînê hatî çêkirin yani ve ji tevî manekî 1810 15 20 min ew ez kurê te dibêjim na hend wer dibên me got hend ji dibên lê li 1805 yani Yemen hareketi dibin Yemen hareketi dema Osmaniya li wextê çe dibin xortê wî zamanî mirê wî zamanî dibin herbe li wir Alişêr tê kuştinî
میره عشیر جنبه که تکشتنی یک دین تنه شنه دخه قنجوه قنجوته سر مالا علشی روتنه ایدنا هیه دایه و دولمنده جنا علشیر شخره دوه علشیر کچیکا چارسری دمه ما بخم مرجع وقت چه دوه جنا علشیر قنجوش خره بری طرف رحمتی خودی و مرجاج باوی ده سیو مای جدیه ده سیو دمه باو دا بیرا خه مزن دکه مرجع وقت چه دبن مرج ده 15 ساله لدما Ankara Polatlı'nın zamanı bere yani navexi bere veri gotun Polatlı Hisar. Polat Hisar. Na ta çamca ta perskir ta yani ta eliyo ali jankir yani Türkiye jambegi maşire meta perskirin dibin na av gündeki dibu la harbe xarab kirin av na Polat. An George dibin ki nave Polatlı kevne. دچه حوال نخوا دچه لور بازاره کی دچه تن قید قط نخبیس کنن ترا لور اسنکار لورن yani değirmenci و حسنکارا او لورجي خنطويه هي او جي وك من مرجي في داب في باف لباك عليها يكاري حسنکار دي yani şura çedekin işte tavşur çedekin terva çedekin او çitte yani şekilات dini hasena lan çedekin le ama çava hafde Kevin o dildikin ha yani evindeydi ben dildikin ha vakt çal çede ben bana hafde dibinin lelevi bölge indi xaverte diyorsun ki ya işte merce bu xıntuğu dil kirne ha خبره تره جقنجورا خبره تره قنجورا دبيجتا قزا على شير الباطة تمازن كري ضدك خزانك اواجي وقتي الدولة مندي يعني مركي خزان تناخذ نفخك نوسي خبره دشنا بيجي قونيا دبي ورا مرجاش خرب بوا مرجاش خرب يعني اسمها جيت هذاكم مرجاش خرب مرجاش خرب مرجا خبر ده خنتو دي تا ورا مبوها مبربينا تزنر فان بابا خنجوي ما قلت بيا عشيره قونيت خنتو يتا مرجا درفينا نا يك جار ديفيجن اينا در مانغال دا يعني چيا مانغالي برشي كر هنج دبین یا مانگال dağı 150 kilometre avike dura yani şuna çebuy çao çu dari na du teori hena ya dibin başartına mesela rahmetli Osman Alabay dibi çuli çia mangale xabaşartın xarnavan tavabun dakatna jiri o nav qamışa o nizam nav çılır xabar şekirin yani jarj dibin كاد نقامش خبر شكرا يعني دو تيوري هنا وجي يعني باوري من چيا مانغارجي اوج تشتكي او كما ناف قامش ده خبر شي قامش ان نسكا وداريه يعني جمع سقاريا هي ليه اشتا خد ناف قيمش تفاشي دكن او خورنا وان خلاص دبا مرجع دوی خنتو تو هر جمار خورن بینه هزوار موداری خبرته خنتورا عثمان مام عثمان دبیجه چروگو خدا دبی خلکی لورگو yani قال خش گوتی خلکی دور پاش yani مالوات خش گوتی او خنتو تنم تمريك خزاني اول قرجته انسان دولمندن اتا بكج جوي evindare فقط اوج دبي از جاني خبا ختم اجدل خبا ناخت دبي مرجع راجع تبربين مرجع هاي تندر رغم خبر ددن لشکر يو يختي عثمانية قونيا işte بقى قونيا للفان بقرن ليه دقرن عاوز دچن وقت مگو
ام دبین چکتی اینا چیه مانگاری ام دبیشن چونکت نف چمیا وانا ترم دام نف چما نف قمشا خبرشی دکن و خارنا وان خلاص دو günde geleceğe na and ben işte Osman Mam Osman diye günde mıhta mesela gotiçin da günde kiven yaka ha ve hangi dibijin lur günde habu diye günde khanto habu diye çoğu şu lize karna geri hat li azwarım peşiyalarda çe mangari ana avcı teorika başa li vana karna kataba bu li icar vaçize karine مرجي بخارن توني بخارنش توني درو سرو خنتو شو خارنو نينا او تقات كات تقات كات دركه خنتو بقره و خنتو شو نات و بيت تقاتي شو وجربو لي حيوان شولي باجي برازو يعني دونغس وقرو ريفيو مثلا شو حتى مش موزا ابخارن یک teoriş olsaya dibêje ki di az evvel giredim lê mirç ma nere ma nere na teorik wangje lê mircê bidile mirç çima birive hevje heye yani mircê bidile ma çima birive hevje heye newse ev diçe xarine digre lê çaxbûn axe şevê reş dibe şune nava ser le digar nabine de terser çağda java devi gündü. Sual xarındaki terre novine. Roki joan terre azvan bejim vaj teorika le ser terre aş yani değirmen terre ser aş ki nezika Sakarya çeme Sakarya ser çem aşağı aşağı ve ev teorika başa yani aşağı ve yani aşağı ser ve çebiye ya o dibêje min qizek min keçik revand ez hatim vederî lê ez şûne nameser ez ê çim vê bibînim ew ji banê dike dibê helkişe dereka bilind mezeke meş mûz teyrî baz lukê difirine revandî li deriyê dê Aşağıdıkça derkada bilind یک teori van jazban bejim ew dibêjina va çê mangale ew yani derka bilind ew mezeke ew yani ew teorika van nezike ama dijî dura 150 kilometre o mezeke meş mûz radin derkî dibîne tera çehre donguz yani baraza giraw teyribas û meş mûza mircê xirine mircê miriye mircê kuştine yani mircê kuştine dosta otile ciged dosta nama حكواتي فان ترى تمام راستا لي زمرا اولا نمسندي دبجه ما اتلا بلور بخچ کی وی ملودی لیخه لیخم تا بلوراتي حاضر البته یا باور کن بلور بمنا
افج ما المزون خبيست مج بلورفانا بيست سرافه قمشي قل از من فان كرش يعني tabii Laliye me gelek kese gotin leva destana vek Osman Alabay mame Osman Alabay goti destana mezun yani va destana gelek xaş li dexisti ji günde sine şuşe günde cigrede yakşehre bavarım Azize Osmani Siyateyê Kaku wî gelek va bulura yani va zirava qamişe qil va destana qamişe qil lê dexistê bi bulûranekî mezin o bahse vecd goyti o klama vecd straya. Yani kek Ali Çapkan باور دکم ولدا ل Antalya لما تماشات که باور دکم دوی mangal dağı ne bilende lü derke in tönen دوی lü Ali me دوی qamış lü günde yüzük başı lü aliyone hene lü gündi ekeye دوی lü gündi aşağı avece ya Ari, Rost. yani dübe derko bej yani mesela ben bejim işte ser yani Şame Sakarya Nezikavi torunlar işte Yüzükbaşı ve Mikaila Ali Mikaila torunlar Mustafa hatta seri golle dibijana çama Berlango bu bahsede kuru cara berve ji bu hayda hatta o nava ju derite hakikat lor çebiye bak benim goti yani avla git teorine yani hande ben çam mangare çebi hande ben nav çam çebi ama çıkas nezika teori tu çıkas nezika tişteki bu hakikat rasti xew dere baveri min ava Tüje o keke Osman le davata bere qisas habund yani halkiye pas de beri o pas data ser dana yani şevine ma pişti sibe rumbuy pas da ser mala ware vak dutniye bimana lü deri blure va zirave qamışı qali de xistana le davata le de xistana مثلا بینی لزوستانه و شب دریش ناو لودار و دنشتنا چهار کس داتن لگوتش زراوه قامشوقل بحث قامشوقلی دکرنه قامشوقل یعنی افسانه که عالیه ما شبوی وک منی مموسینه تشته کی ون دو هویندار بونه انا ما توانا کر ام داوی که مانی ماگو کشتیه لور دبی روتنا مزدکه مرجع هاتی کشتنی حیوان بج یعنی خوارنه دوی قامشی قله آوه تیدا خلا هاوین پیزه آخه شلو تاوانا بون درد و کله yani şu dine khare nuzanım yani aciz bir vakit aciz bir diyor tavana bundar da kula ve kamuş bulure pıfkır ava kasera dila da ser leva urazik dengel baba xawaqatin bu kozava yani vaji خنتول سر مرجع سرين قال لك دريجة ومام عثمان أوي نفسندي قال لك باش يعني أولي جوا مش هي يعني مش قرت از يعني كتاب الجامعة هي باش باش تشتكي قال لك باش من خوان تشتكي قال لك باش يعني از خازن ما جيبو خنن işte او چروکا yani ما قط بري او چروکا دستانه دا işte وک دروایی دلگرتنه یک جیه yani jiyana Kurdên ew derkê heye behsê coğrafya dike yani behsê qehremaniyê dike behsê xizantiyê dike behsê zulma leşkera û begên li gel zulmê dike behsa wan dike behsa mîr کنجو دکه وی چوا ظلم کری بردوام دکه لسر کال خمتو هویدی لباوی مزنبیه دستانه دا
سر ویژی تنگشتنه ده گوتن اختا مرجو خنتو مرج رواند لسر وی تنگشت هاتنا گوتن لا اتلا يعني داستان گوتن انه هنا ده تقاق بستيه يعني وك كلام جوتي گوتن تقا و بستيه ويا ولا من وقت كلام من نابست يعني وك كلام حتى نا يعني پرس ما پرس کری وک ملودی هي اما وک کلام قد کسی يو كلام يعني مثلا بلوروانا كي جندي ما جحمده ميراد قلت رحمت لغي او كلامك بانتك خيل بامو الكلام يشت عماك قلت بانتي خذ دغو قامش يقول دغو از ناس رافع قامش يقول لي خمجوره دغو قامش يقول وافي تدا خلا يعني اوان وان دغو يعني وايدن زرافه كي خطنا بو يعني واك باورم او چی يعني او چی اشایی بی قامش حینادی لی خشتی يعني زرافه كي وي او كي توني يعني سترانا باور ناكم وك مني حلبستا قوتنا بمن وين هات يعني زانم يعني ظلما میره یاجی سرلشکره لپولات حصار گرجی ده دستان ده جدیدگره مثلا اختا خندو مرجع دروینه دوه اسکرتن کاله وی هویدی به مروه وی و چند مروه وی و دون işkence دکن وان ظلمه بان دکن وی دکجن yani هویدی دکجن اسکر tabi yani و ظلما وی دمه به ناو عثمانی و ده ناو کدن Anatolia'da ağa baga tani ser insana devi destane da ake yani mesaja ake ya yani işte gel devlete ne memnune reveberiyo baga ne memnune ekjidik yani lgor destane işte dema تو تنگ بحث بکنم پاشا ور نکه işte cenaze rakırın şunda juan khort ten bahav serhildan mekşedi bel Ali Kariye dikin serhildaniye dikin top tüvün Raşiya Cambaga Terkaliyo Ali Şıgıka bizina çıkas kırlıyor haliye hene yani nak meni rokoy üroş gelekin ama gemen ama hafta dikirin dibejin ava dibejin işte o merce hatı kuştun yani merce مر لی لشکرا نزانم بگی وقتی کی نخره چون işkence کردن به کالاوی و همو کسلو داری سرخلدانی دکن مالی کاری هف دکن دچن پولات ساره کنجو دگرن دو کشون ساره ویجی دکن جبو ترن yani Türkiye'nin el aleme karşı teren gün çağ dibin seri digerin Aha. Bir makuşt. Yani bak mina devirda mina sanki ekji ya bina nevroze ya. Yani Serhildana Kava sanki yani destana çıkas rastam nizanin ama destana hati jiyandın yani belki işte strambêjen wê demê ya jî dengbêjen wê demê vaya mezin kirin teng çişî bixe dana ser veng bu efsaneyek li nav Kurdan Anatolî navîn mesela destana Alişîr jeye tabistiye destana Alişîr la Aliya Koşkiri Sivasê ew jî nesike ez vej bixwîne ew jî nesike bak min destana qamış ew jî nêzike vê Herê na ez li ser Polatîsarê teng çiştê gotin kela bilind Polatîsar dorê tije dirîk û zinar çem heriqî xuşî kanî holholê mîr zulm hanî birç dawestin li paş û pêş qenc û nandin bi himê reş çemî hûriyan dorê gerî dorê kela av û herî yani li dor kelê av û bataq heye qamiş heye ciwan êrişa wir dikin li wê derkê ek dikin yani li gor destanê qehremanîka xeyê wegna çê dikin peki ew dema diçin ekê dibînin mirc işte miriye mêş moza li ser
vizavizin çağı dibin banîne ser bu mesela cenaze rakirine seremoniye ve tençtabî yani tiştekeye durda destane datiye nivîsandin على شلون انا استاذ على مثلا خلو اسمه بحسبش دك يعني عاد يعني yani zamani bir cenazej dikirin ki üç yedik yani zekte kaç bir yani mekhandan jina aşwan tinin aş tinin uyu gündî aş lê yani jina aşwan mirce li ser ayke dirêj dikin ew bi xe jina aşwan ve dişo paqij dike kefen tune ye kefen tabi insan feqirin wê deme kefen tune ye ew jineka bi kincê xeye bêrîwaniyê bi kincê xeye bêrîwaniyê ek dike ve dipêçe ve hey dinin dibin li wê derkê binax dikin ek dikin cenaze ve radikin cenaze ve defn dikip ben erdi binax dikin yani tabi mere yani bizara cenaze tirba ve li ku dereye mere bikane ji wera tirbekê çêke bi rastî tiştekî yani lakin gotiye vek efsane na bana dibin cambak dibin çeroka me ye xalqa dibin çeroka me ye raşid dibin çeroka me artışta yuvan şey ye em na yani va mesela destana qamişe qul û ji alî Yûnaqê û navbera Polat Hîsar û Haymane da ser çêmê Sakariyê çêbûyî vaye mesela vaye niha da baş kir te got niha li aliyê golê xwe li xelkên jêr gul ya ziyê li wir jî berê herî yani bataqliq û qamiş pir bûne ewna jî dibêjin kî va mesela li gundê me bîyê ne li wê derkê ew ji gundê me çûye belav bîyê ewna jî li wê wan xwe dertên tu bû wê tiştî dikanî bêjî tiştî dizanî herî acaba vej bêjim min kaynak yani İsmet Örnek az büyük yerim müjdengi baksa sıra xejûrej dişinim müjdengi baksa kamışı kız merekir mesela üjdugu mena peruka Osman Alabay Xand li ew dibe ki dina heqeta we nezîka gundî me çêbû dibe ejber dibe yani nasyefa ji bo yek nasyefa heqeta we got nezîka gundî me çêbû lê got ber ve sivri hîsarçî li rastî te got gundekî xeraba bî heye bi vêre dibin Polat Hîsar û ji ber diku mümkün yani mümkün yani teorî gelek çedibin zanî gelek çedibin var em her mi gol yazê yani xelkê dondurma navê xwe çi bû ez İsmail Eker ji gel yazî jiyanê wî li Almanya bawer il Almanya eyaleta me dişiyare mirovekî gelekî baş ya jî hez dikim û gelek jî wek kütüphane jî hez dikim pir tiştî dizane ez dû gerîm me got yaw me bîst gundî we qamişê qil çêbî û herê got tiştekî wengî heye ji wer goş me re min got ez bikarî me re baxşa wî bîkî wî ji me re got digot na golê xwe tuz gelê nezîka we Kêrseqan Bolux gelê li wê harê digot Qamuş bax û bahçe hebûne gelek li wextekî yani berî sed heftê salî ber ve yani ew ji aynî wek min gotî teoriya 150 sal yani Yemen hareketi ew dige ew derê dige wê wextê ew dige wexta îskan qarê ji bawerim heval Muzaffer yani dubek û hezar zaten eşîrên me yên dawiyê reşî hezar heysid sihî çelî pêncî yedin gund ava kirine belkî berê li wê ciwarê li wê heremê di çadira da dijîn ama qanûna îskanê derket dibe ku işte yani mere pê hezar heysid pêncî yedin gund çêkirin ez dime ji kona veqetîn
خانه çekirin. Derbas Şkona oldu. vakit خانه çekirin. Hatna geçtiğini ve yani takriben baksa o andakini komşu kol yani. Avcılığı vakti için. Yani av olaya. Yani av vakti iskan kararı için. Bavar memsel o haftayı sapsa ve haçtıysa. Peki yani kad bahs akır yani ceruk olanji vek Yani ya vişi nav neda. Yani bu az nav az nuzanmış nabara ki kijan evindara darvas bu. Bu ji gundê xelkê ya palê yani wî meçî eyro kulûre lê dexistî wî meçî eyro wî meçî eyro bulurvanekî mezin biye wî baxsa qamişê xwe got dikiriye wî digotê li Golyas yani xelkê dondirme lafzê qere qulengê sazê hebûne ber ve hewşî gehora aha dizanım ezra çuma ora rast e ku li wir mezarê xwe jî heye ew ji wer dibin ew dibin mezar li wir derê tirba wî li wir e aha wer dibin yani tiştekî enteresan e wala yani ez îsal çima hîzîne ez dixwazim ev darina bînim ama yani Tuncer yalan kılıç hozan Tuncer yalan kılıç ev dibêje hekata qamişe qolu li Gölyazî li xelkên jêr çêbûyî eka buyara wê yani çêbûna wê tiştekî din e ne mîna xintû mirceye işte kuştina mircê newenge du tiştekî din e gerek mere lêkolînkê li ser wê bike ka ew çi dibêjin xelkê Gölyazî strana ke wanê heye dibê ez bûma qamişa ortaya golê balê dexeda li bolê strana ke wanê wengî heye ye dibe qamış av li wir heye qamış hebûye belkî naberê cû dike xelika hav li wir hav gol hebûne li wir bav û bahçe yani ser dirêjbûnî li hebûne li derê dê goma hemî imkê yani na goma hemî imkê aslında hakikaten ne gomen li wir hewşûne yani li wir bayîrin dibên hewşûne işte va bayîrin işte veng li wir derna ew geçe dikirine digotin işte goma falan işte goma mizafer goma hozan işte ve nav yani pez xe dikirîne معلê navê didane ser pezexê veng li wir dikirine veng ew ku quncik an bênê çi dikirin devî navala derna işte ew navalê didane ser li qalê mintiqê dikin işte tabi ew nav nade ew navê ki işte ve hakikata naberê işte Ceylan û Emrah çêbû dibê xortekî awk bû xortekî xelkî bû yani xizan bû şu keçka axar rivan yani ama tiştekî heye heval Muzaffer bi rastî awka me kişan divê li paşê yani çin tevabûna xe wek minê tevabûne hemerê vetine heremê cembaga yani meş û moza xar lûr jî mesela meş moza lûr jî vay te vê qizayê rivandî qiza gire dide dibê maj min nere maj min dur nere tere gundekî ew ji aynı wê bahsê dike li çaxbûna xe şînena we ser tere dînekî pirs dike dînekî gund dînê wî divîne dê tu çi digerî ew ji dibê ez min dil girt ez evîndar bûm min qiza min rivandî min vir gire de û ez nal we digerim ew dînay vere dibê li hewa mezke teyribaz mêş û moz likê çax dibin ew qiza te rivandî li wir e bût yani ew tiştekî wengî teorîk veng nêzîkî heve na kek vahî duran duê destan li aliyê çeltikê bûyer çêbûye navên xintû û mircê navê cambagan e divê min qet ba reşû nebîstî divê ez warim we jî silav û hurmetê mezin desteta paş dikim Xalî Vahîd mirovekî me qirşêrî gelek baş e gelek jî hez dikim mirce min gundê me pirs kirin ew gundê Nasîrî û Sewîdî û Reşîyê me û Celikî û giyo pirs kirin li pir gelek di navê Nasîra de hene mirc navê jile û mirc natune ne kes nade navê mêrovekî tune vê kevnê me yani ji berî hezar nesî û bîsta û sî û
da لوی دوی ناوی قیزه جن gelekten nasirine yani bumsuz şerefliye incof ejlara qara gedik avgundana gelek nave qiyya xadikirne مرج merç اها ama cambagaj min nabisti cambagaj perskir anaj nezana merci لبا مجی پیرکا بافکی من مرجا مزن پیرا دو گوتنا مرجا مالی چوش مرجا مزن یعنی مالماتی مداج مرجا کامه هی بی bawarım ev malveta keve grede şerefli onu nezik şerefli ne gundaki nasiri bawarım onu lo digerine نا نا مرجا ما لکردستان الاصلاحیه بکال موا زوجیه ون جور کوچا سیوا سکرنا دور درباس آناتولی بونه کردستان تیه yani نه لوی حرم ما چه نبیه جور داده معنى مرجع مرجانه yani eri yani işte güven Türkiye'de nüfus eden mercan denilsin eri. denirsin. Kale da pira bafpira min iş bursuz evi evdim devlet mezekir mirca mali bavi min digo mirca mali ude Aha. ha Devlet doğru da mercan nüfusandan takat mercan eski. Eri ya liya ma da juan yani. ha De xıntu naveki zazaki xıntu yani nag naveke xıntu kelime kabzazaki yani avkavi dinik yani deli mecnun bir ha. ليه؟ ما لبا ما دبیشن یا te ما تماشا ما ببرن diyor moyu xındıku. ما يديني كو خنتكو ها Eri yani demek ki denav geldi av gotin heye yani gotuna Kurdi gotin yani zazaki be kurmancı be ne farkı av gotina denav cumata ma da hebi heye. هاري مثلا Hintik ya حوال hintik. حوال ايرول جبرا ايرول يلماس المزيرت ما مزيرتك لقد مثلا قنطوج هذا ما يجي قنطو Ya vahid tu bize vahid goti nivisan de goti le malati galak nove khantul nov jamba ga dana hena goti. رستا يعني راه نا هلا معنا نا Tabii. عشت رستا مرجع ما يرجع نا افتشت كيفاش مترقوها نا لا علي اخسري نزك قوليه قوليه Evet خوي tabii. نا لو علي اوجه هنا لو علي زوزج هنا Tabii tabii. geçti. Yani ona teori İsmet İsmet Eker mezaka Gölezi İsmail. Nezik Hasarı yani o teori dibi destana me ya navuk dibi ya nezik dibi zani yani xanto bekiş Aksaray'a kurda Aksaray'a o merciş Aliye var yani tışta Eri gelmiş keke Erol Yılmaz am Slav Khajuraj dişine bir goti merç le gunde bultuk jena. tabii mali belki merci ma gündemez Aha. yani Aha. mesela gündeme malike verdi bir mali belki merci Ha bir teori pırın. Bilal Celebi Nivisan dedi Türkçe'de mercan bir deniz hayvanı yani yani Kürtçedeki mirce ise mir kızı demek yani prenses. rasta Mirce ve mercan aynı değil. Yani dübe ama Türk'a mercan Nivisan diyor yani. ولا زيوار تبيش يعني نافي Türk'a بوي var من mı حنا بتركض بين احمد Ahmet. Evet يعني tabii. ناك تشتكي hiç birbirlerine alakası yok yani. Evet tabii. Türk'a bak mercan Nivisan. Evvel dibin işte bence avaklama gelek kes bulurvana yani destana gelek bulurvana onandan zaman gotine kine va bulurvana jiyayli çole hasyo belle Hasoy Baley. Evet. hasyo belle bulurvana ki gelek mezim خدا رحمتی خپیدم Amin. جگندی سینه شوشه عزیزی عثمانی سیاتوی کاکو bulurvana ki mezine جگندی بودا yani İmamoğlu omke betir Ömer Yapıcı İxaşa haştı sali İzmir'e مچه مال سیادلار خلک Maço Malisi. خلک جرد به ما قاید آوی نشان دابو. هره. اری اوج خلکا ما وانا کی سکرانا جگندی بلدو جحمده میره ج خلک یا پله و سه مچه ایرو وانا کی بلوروانه مزنن وانا گیا وقت strana gotine yani kamışı kıl strana kadar da maba strana Anatoliya navin efsana Anatoliya navin o celke o cambage o şabzana o reşiye o cidka halke am hamu yekin
او تشتكي قال لك بني باش تشبيه والله يعني از çawa bêjim yani pê xenîdum tiştekî ben aliyê me çêbî em baxsewê dikin o Yani kadar da mabı ama me ye yani hewceye yani beyan bidîtina min yani kitaba ve heye mel bir nebûne da belav kiriye yani wek belgeselke gerek mere ve destana kamışa kul bike filmekî yani jiyan berva dijitalizasyonê tere mesela gerek mere ez ve ê ji bêjim bike dijital yani caga din wenda nabe zaten hatî nivîsandin yedin ew wenda yani nabe ez me baxsewê ji bikim eştera he ji bo ve İsmetê kir şilaf û rêj vir jûrê dişînim ji bo alîkariya me kir İsmail İsmailê kir Hı hı. spasiye mezin jûrê dişînim ji virda ji bo alîkarî wî baxsa xamûşa ji me re kir Gürsel Dayan şilaf û xurmet jûrê Mamosta dişînim Gürsel mamoste Gürsel wî jî ji me re baxsa budura qamişa awkavî kir kara wî dîstire dana were ma çimakî min beriye min çend zindiya ben min baxsa ve qamişa qil kir min baxsa strana Hoydere û Çoko nizam gelek tiştê mezin alî me çêbûne çimakî filmekî me tune ye li heva bizafer ew ne tiştekî zor e em gelek li vidarînê li Ewropanî lê gew hemû ekonomiyê xerin de nek ekonomîka xera di nav dan ne rûse ji bo wê were me hev alîkariyê bikin migo em tiştekî ben baş çêkin ji bo wê jî Mustafa Başaran xortekî me Cemerî Delal şixbizinî ew tiştekî ben dest pê kir gwez çêkime lê û kesî alîkariyê ji me re bikîtinî li wextê min heye perê min tune neku مفهم کرنا از شوره خبیر مکه ایرول که ایرول دبیجه حجومری حجوجی نوه خه مرجع Hacımerî hacı navî dakî xe نه دیمه یعنی اوی داک نگودی داکی ویج نوه خه مرجوی دوی قامشی قول جوان دوی گنج یعنی خنتو و مرج یج یوناقینه اما مثلا olay yeri yani mesele buyi خلقای اوجی دبه yani اوجی ne yani ew jî teorîka baş e yani eğer wext yani ez ben bêjim tiştek nali vir min çebe ez ê herim birivim herim gundî te yani ez lûm çê nakim newîse yani ew jî tiştekî teorîka baş e yani hemû tiştî ve yani min got çi li wexta qesetika deng helbest bi dest me dikeve ez nizanim ev stran gotî çi ye ez dikim derke vengî platformeka wisa ez dibêjim ew gobe serin ev kî ye ya ew yek di nivîsînê dibe Muzaffer yek di nivîsînê dibe Xwezan yek di lê em nur rast diyînî اري راسته يعني دبي يعني او خنتو مرجع برفين هينا بوا خلقه لقامش اور ورشی بکبه که ناس خیلی بن نوال دوست خیلی بن لور ورشی را و بویارش لو درکی چه ببر ممکنه اینترنت تا تو جمدی که تو دنگتا جنات برنامه ما بردوامه تماشاوانن دلال میوانه من بو پرسا اینترنته ما وزاناتی لکار بو او دکان خا بشتاری برنامه بو ما گلک ایشان دیرو من خواست از بیوم وی مسئله اون سر اکران جی از دورت آنونس که جی بکم کوارا بیرنبونه حجمارا نو حجمارا هشتی پینجا چند روزن درکت جن جیان آزادی به سمبولا قیزا کردایا هاتی کشتن ایران جین آمینی او برگ او کرنا برگه اولا مالوان آوا صد روپالا گلک نویسن بالکشت ده هنه از وی آنونسش بکم برنامه ما 10 دقیقه یعنی 5 دقیقه ما هنه ای پی ام پیش تا چون آتیلا بو پرسا تکنیک قطعی از دخوازم که عثمان علابای اک نویساندیه دستان گلک خاشق نویساندیه از به مثل جیه که دو بیشه
میر علیشان رند و زخون هلدای جور زانه جامر جویان دور جمری نوتله حتم جامری زالی رشتم لزانا را او بو سلطان دست کرد را کر بکس خزان وین جروکان ندن قرا جوریکی یعنی جانبک یلکا جانبک آیا ندن قرا جانیک خشک بون جامر برا یعنی علیشان بی میره جانبک آیا لسر دستان دا بحثا قهرمانی وی هبون وی برهف کرنا وی یا کومه وانی زمان سر بلند بهرما گور جنگ خیبن او آر سور میر علیشان چوی نچیر دجمن سین خستی تیر علیشان بیک چوی آوه نچیریه بک خونیا لوی خاینتی کرنه او کشتنه لسروی دبیجه مینا تیران باش فری چو سروک قنچ دنگ برین زو کنجوی خون ریج علیشان کشت بجنا دلال خون دا هیشت دوران چخ بو ایام تاری مجی وستین شالپا باری یعنی به ایخانت او نچیره او کشتنه به والی خوی آلیکاری وی کریه او خاین کبیه وی علیشان بی کشتی مال ملک وی لخا جنا ویجی لخا مار کریه ناوه ویجی کنجو بیه ده خنتو قهرمان ایویندار مرججی خنتو سوی لهنده کال یعنی با کال خه هویدی مزن بیه کتن رزه چونه 20 سال یعنی حتی 20 سالی با کال خه مزن بیه جامر سوکا دکان وکر یعنی سوکه لبازاره لچارشی دکان وکری حسن کتا تفشو چکر او حسنگر بیه حسنوان بیه وک منا کاوا دبستان قلم خواندی تشت نچه دل دوشاندی پیل و کشن هشت آوید گاو شور آخافتی هنگوی دو از بن جوار بن مرج دما مرج من دابویی تنگچت گورتنه بریقی یف دنگک کری مرجا ریجال حشق هلفری برک براز هاتی ورا جانگو خوف منا گرا پرچه دریج او دران پیش مرجع بیبخت ترسی بو گش yani ji bo kuştana mercê ev şita gotine tek Ali Çapkan bizim bölgede iki tane aliyeme dö aşen avehe buna li çatağa û li yüzük başî wana wava dora derbas wî diheriqê duçî 5-6 gunda paşê wava yüzük başî birine li Polatlı belav kirina birina Polatlı'yı ev behsa vedike ya hatin Atîla dîsa nehat yani wî zaten gotinên xwe wanîn ziman ez gelek spas dikim temaşawanan delîl em yedin çend deqê me hene em hatin dawiyê bername xwe ez em metivê bername xwe de jî dîsa حکاتک دستانا که کردن آناتولی ناوین ما وانی سر اکرانه ما جرا بحث کر متا ناساندن و مدد که من همو ممنون بن لدست ما دا که قاید که زرنه یا ما بلور ما چوی مالی سیدله نشان دا آتیلاجی بچند دقالی خست بلوره ناجی لداوتا ناو کردن آناتولی ناوین دا لداوتا دا به زرنه او دو اودا دا دما جوان مره مزن رو دونشتن دو اودا دا به دلکی اش زرنوان جرا اگلی درست زرناتی لدهاتی زرنوان اونه ببارن اینترنت مقتی اره مفهم کرد ما لبورن آخیش خواست امهاتن ذاتن امهاتن داوی اکران یعنی برنامه خواه من یعنی اما جمعه قاید که زرنه جی چه بی اما داوی برنامه خواه ویجی نشانه و بدن که
ملودیا بزرنه و دنا وانا تولی ناوین دا هین زیده هاتی ناساندن هاتی لیخستن جی وانگ جی بلابی هیرو جی زرنوان چند زرنوان هنه او نا هین جی دزانن دما تو دبی جی جمرا زراوه قامش قل خه لی دخن يعني من يسال جي من عجبان دي لی دخن دزانن كاكاتي للداوية قلت انتهى بنا برنامج خلاص كني دما ولا ما از بخشا مصطفى باشران کربکم اري چه اري طالبو اري بيج او اري كلام چه طالبو انترنت ما خلص بو يعني اري خلص اري نبوده او يعني قطية من بويوم من چه از هاتم داری نا مصطفى باشران دخوازه فیلم قامش قل چکه پشتی قامش قل لیا سرمایه دبی yani para hatini فیلم ده چکه او جبو vez dibe am jera am hamu kırdı Avrupa hani Anatolia navin und khazne ma filmi ki çaba und khazne ki ma tişteki maj haba lam ali kariye vi mirovi ma bikin yani Mustafa Başaran khazne tişteki ben dest pe bike ya mش vir ali kariye bikin hava muzafat ma yani ma filmi يعني تو بانگا تا جي دايت باندگي حوالن امكان خياني دكانن بشتار في برنامه بن بمستوى د تكليد كفن يا جو مصطفى خبدا برنامه خبني في سينا جوان رابيشنا اونا وك فينانزور علي كار بن مصطفى في بلغه فيلم تشيك يا جو كاسا جيتن دبا هر yani نديج بن yani نا نا ام تاني داوی برنامه لی اکیه باکی کک باکی چتین او جی کردکی یوناقیه او تقوت بیه او دبیجه مالا خنطول یوناقیه آیا دایا جمال ülgen کچکا اونایا مالباتا هنارا دبج مالا خنطو yani demek ki lüy der ki bengahşi bengaht heye yani خودی izin da İsal avini az terim Yunak'ı ولا جارمه yani aynı demel velad bu khare am dukanın tevab jarin am ki meskini ka khanım mana hena terp mir bikev am ki meskini ka ça gahtari am nizanin desme kevin dubek am wanj buaşini bedi nasandın راست اري باشه تا بانكا جبون كك مصطفى تا بانكر وكيدن تو تشكي دبيجي كاكا جان والله بخشا قمش قلوس يعني إن جالك تشتكي هي واحد بيد زنين ويا هم خاندي وين سباسي ما زمدكم تماشانا ما اشترى جحمو مالبات شاربل ميديرا سلافوريس امجي مالاتاو امجي سپاس دکم تا ام نشکناندن تو د ناف کار دا بوی دست تا هویر پیزا هی بود تا دینا کلک تو هاتی بشتری برنامه ما بوی باوري ما بك تشتكي يعني بلانا من نوسو تبخات زاني ما بتاوا دان ما دو دان كر دان كر هي كركره كي مكار جيش لازم خات مش نويره كاركر مناخس لازم چن يعني با تشتكي من سوز دوتا مگو از ورم اجبو ساعات حشتام يجي دنكت مگو ورت شنو من از بكرم في سن از برنامه هوا مزفر يجي ناشكن ادم هات باش بو يجي والله جالا كيف خشبهم انترنت problem شبو تشتكي ما سلامة كمادية ونحسنا من وين أفكن سباس وخاش ورحمو وجل سلافك باشا تماشاوان دلال ام جارك دن هاتن داوی ساعت کما چجبو اما تن داوی برنامه کاتن اما به مجار کاتن د برنامه کا نودا دی سال بابن ام نها حوالن رژی دنگ زرنه ددن سر اکران بخاطر و شب باش